Ole, the PM Legislature Party mingin sibay kan buka chu. Voi na kan soi tum hi subject pani ania emi chung changa hian motion pani nimina top ta session a khan ka thelu ta apanin kan speaker in min nol sak awangin voi na hian in ma soi chua alo tul pa ta ani apakhan na chu compensate scandal tiani four lane kongpui siam turin ati chiat tur vaireng tele sairang in kara national highway paruk ngale national highway zathum paruk kam meter zahuam chunga ram nei tu te chu thani chunga update vek tur te chu mi ba karam ol om zong song te chu khoi dang lam thei to lo tura won that frozen vek ani thule ram ol om chunga chuan ram pass thar di lemo extension di lemo phal ani to lo thu te chu pu arla ram ka secretary land revenue and settlement chuan notification siamin achwa takan a notification number kan da heng notification te bo zu hian ram nei tu te ti chian na chu pe ani tak thu te bumi rasi portala thun thei ani thu te le buaineng ma aum lo ti hriat puinan ni som ni pastari january sang ni som ni pakhat khan heng mi te additional dc colosip te project engineer Francis Consulting Private Limited te Konpui Village Council President 1, 2, 3 Veng Lai Konpui 1, 2, 3 le Veng Lai VCP te le Bolpui VCP ten Ming Anjia Nan Thap ta ani Engkim pei felvek ani ta kawangin Kong Lai tu tur NHI DCL point compensate dong tu te chu an portala an da lut ta veka ni som ni pali march sang ni som ni pakata khan Ministry of Road Transport and Highways point compensate dong tu te mingle an pass number te chu Gazette of India notification an chua boka elai hian alis kania atam khop maya Gazette of India an ming an chua te tar dul mai ni hetianga compensate la tur te chinchia felvek an ni nu hian ai zol la matangin mi som paruk an ming chu soilang ri lovila te chuan bil khotlir not VCP hlui pu e plan khu me sil lem le signature lem mangin policy revenue officer pi pata siam tir an tuma bil khotlir join VC10 police outpost FIR an thelu ta kawangin an siam thei talo ani chuminu chuan aizol atangin tunei tu sang zok ten pi pata siam turin kolosi pa surveyor te an tir thale a kolosi DC chuan khap ani to nuwa pastor siam tur chuan ziak ngeya dan to san tur amamo thu alo hrila surveyor te chu beidongin an kirle ta ani tunei tu sang zok chuan pi pata lem siam na ta na an kong dal tu nia an ngai officer te chu transferin an aya midang an da ta a chung te chu secretary land revenue and settlement te policy revenue officer settlement officer le assistant surveyor officer te an ni niriat tasari sang ni som ni pakhat khan secretary thar chuan notification thar achua ta a khan number kan da a e notification hian Kolosip district notified town chunga sarkar remti na tel lova pass nei tele valid document nei lo zong song te po an pass chu regularize sak vek turani atitani e notification hian secretary masain pass tar deal akhapte ramol zong song frozen vek ani thu achwa te kha aron palzut zo ta vek ani
pi pata lem siam tur chuan surveyor thar secretary thar chuan surveyor paruk ngop mai te chu scholarship settlement office attach om turin office order siam zui ta a heng surveyor te lo hi anom na hluya tangala turati anni a he hian hun rei lo te chung an na an tho thu chung chau atana tir anni zia atilang bok anam bar ka kanda le a settlement officer thar chuan kon puya pi pata deal tu mi som sari pakhat te deal na chu August ni som pathum sang ni le som ni pakhat ma a chin fel sak turin detailment order siam ta a order number kanda le a chu ti chuan surveyor te chuan an thu te thu pek angin pi pata thar siam na chu an thok ta char sara pas isu turin an pe trep to nia riat ani he hian tual chunga ti siam na sa le a mi pui an lungoi lo le ani pi pata te hi tual chung mi te minga siam ania compensate an don tur chu anin semdon nia soi ani compensate dong tur list an kolvek to nuwa le Gazette of India meva chua ani to nuwa hetia compensate dong tur ti bel tum na hi NHI DCL te hian an pom zam thayangem ti chu zona chan har tak alo ni ta a tuirial haidar project ka khan compensate dong tur thun bel ania wangin arsan lian tak atheng po a tuna po hian kan 4 lane kongpui siam tur hian atuar liang ti ala om ta le ani Chief Minister Hui Pulal Than Hola Khan compensate nam kan ni alo ti hial to kha ani a hetiang kil hian kan nam mel ati chia a ram thara kan rong bol na thlengin arsan na kan to kha namual po na thlen tu ani he thil dik lo tak hi ti ani thainan roman na frang officer transfer te dan lo pas nei tu te regularize saktura thu pek siam te surveyor rual policy patir thak te hi revenue minister thu lo chuan thir ti chi rual ani lo ti chu soingai lovin achiang khop maya minister ba ka hian MLA pani an ming kan thup rianga chung te po chu an khusa le nia riat ani bok porang lama tiang hi thlengvele boka Manipur po tur kongpuin atan tlang tur khwa te abik takin poranga compensate tin zona visi pas thar siam atam le nia riat ani bok porang rama kongpuin atan tlang tur ram nei tu aming kan thup ria Sumira chuan aizol lammi ei poi min kan thupria mi pakhat chuan in sei pui mai sa a e thalak po kan man keng he he a he in hi ban na tur eng ma omlo ruak ringot compensate don tum wanga saknia riat ani eng kan soita te hi ti pui tin ani ma nge hian mi pui ten rin na kan nga ngam na ngei tur inquiry committee din kan put ani taka compensate scandal chung chang ani a ram nei tu te song song chu an verify zo vek to a Gazette of India an chua vek to a chiang ni kha an sign nan vek to policy additional DC hovin VCP tene chu minu a chuan ram nei le a pi pata lem siam le du ta sia policy DC officer zukti tir an tumta surveyor ten tir tha ani na lo ti du si lova ti chuan an officer ten son ta revenue secretary ngai pozon an son te te a lemo extension emo phalto lo ti tu khan son ta secretary thara lo lu ta dan lo pas nei zong zong po regularize taktur anti phok ta ni tu zan nama saberani chu minua puta andu zong ti tu officer te han da le te te a this was surveyor wala tir thata ti chuan in khochu mi ming mang khan koi malai lai rama khan an siam chop ti na ni mai aram te chu atamalo aniang chu tulai ram lo chu thang na
chu abaka sun freeze vek to ania halai meter za huam chu si tura khan anjuk siam chopta ti chuan in sem turin to na kwan pass issue chu lova alom chia lova amar zon buai pui me kani engza chiat nge anti dong kan helei thei lova chu tak chu tu na hian diklo taka sum hi aluan ral le lo na ti hian lo avila anti lo pha te ni lo chuan in lo mom do ne mai kan tia settlement officer level khan engkim anti fela this one additional DC khan assign chuan to a surveyor officer an son bokta khachuan atok khatliawa amani puidu tur paruk antir thata boka isuan anti bolbolanga engkim anti felnuwa additional DC kha an sign tir to kon khasong kha dan han soidu ani